Сеттон килага бастыры местехин тусту кыхын монуктан Константин Капырынап күйөк монуктан Фазли Халили Иран. Бу иккиш түхүмәк билингите аксан икки нулга болла Константин Капырынап тухатыгар. Бастыкы түхүмәкка Ираниске хәләти бербиттере. Олехин беги обут бир балламыта. Же иккиш түхүмәкка кайтак туак боларын көрән иякбит. Константин Капырынап бу түхүлгәгә сүддәк жүгедик арылдан туста хаҗар. Кене бастан лампочка. О, эдгиек. Хоп, ба, кылгы бедилер. Анаки үрдүктә бите. Үч нуга. Константин Капырынап бастан Жагир Шахиевы кайбыта, Антон Кореевы кайбыта. Финалга таксырын тустуга монгол богын он нуга копута. Жауаны бу бир күнү хегер бу төдүс кишите. Иранис тугунан этер боллакка Фазли эдерге оны булаттарга ин балат чечүгө хитихилек. Бу бөгөһө күттә беги бөгөстөр ой 2 бал бар 5 нугга болла. Беги бөгөстөр биттен Виктор Расадин Яшар дугу турниргер 3 месте бүддөгөгө кыян турар. Фазлины Де 5 нугга Константин Капырынап катан яһар. Билергит курду бу төһүлгә сака хәриттен 3 бөгөс кытынна. Камайок һин сүддә харамет бөгөс бит леп Павлов ванна алтон билге тустуут Георгий Окорокоп бидире эрги тустан калылар. Каһам багарар беги маннык күрәктәһиләр кәннәреттән этер битен син бир катылыбыт. Кайтак таны күрәктәһи болдун тренерлер уны специалисттер спортсменнар кыттыларын ырытыяктарын оны түмүк тахарыяктарын нада. Күрәктәһи кәннәреттән капсыгылары осынан кыттыны ырытыяктарын оны түмүк тахарыяктарын. Итагастары бу хагастары туратыяктарын нада. Онны үле барган нада. Аспыкка оголорго күрәктәһи түмүгүнән спорт министры Леонид Николаевич Спиридонов ого тренерлерин ылан муньяк тарибите үчүгә ден ханыбын мин ите курдук тустубутугар эпетнестак онна отчотатар курдук тарахиннер бар боллактарнары тардыны онна инникиге сайдыга талахы бар булуга ди ханыбын. Судьялар эти түгәне бахарыстылар. Онна Константинга шеби балы бердилер. Аксан алтан улга болла. Манна тоғастақ тиханыбын Константин Капырынап Россия чемпионы Егор Пономарев салататынан жарыктанар. Быйыл Константин Красноярскайга ярыгын турниргар эме бәккә тустубута. Онны билерге курдук Давид Баев тын олох табистан кишиге. Бравланан әрі хабырыттаран 2 кексанга котторон 2 месте болбута. Билеген бу кини Монголияга ытыллыбыт рейтиннах анды дутагы турнирга Хетто 10 килога бастата. Онон Константины
уанна кини тус тренерин көңүл тустууга тренерский составы агаддан кебихиган. Ситихилер бу курдук келе турдуннар.